Saliku Krigini Hitafapu, Krigini Hitafapu. Saliku Krigini Serapu, Krigini Serapu. Mysteries
Zaliku Khezhie Pfhe pengu. Khezhie Pfhe pengu.
Kepenyufus ropfuzo mu poroshoya kazamie ropfumu ketonu Rüsuo morosho. Jesu Christa okela keliozano. Keneisanuo porosho dio popino lergele pete kelusa yawe. Oke penyofubunu ogo Rüsuo gino jabie ogo pete tsasa kele tsetina. Ogo kehu tibade sigazala ogo kehu matoko sete dado. Jedo Nipu diesevor ukoze Kazhie Dr. Ruokuovilie pastor Tsalinu uko tasaketo Neituoselie Liezietsu mu Keneisanuo Suokhrie je putikabie Liezietsu. Tsaliku Yeteniapo.
Ugo Kethodie Kephrü Keneisanuo Ruokuoneisa Chielie bu Kewenu presa Asenuo Khezhie bu Kesaunu presa Shiro Unye Kechakechü Dikon Neisakuozo Krüomo bu Ugo Mato Chielie Thekha Tsali ilido. Nyolhutsapra tu tekerese kusoku pununu mepe pengu ketolasa tu yekasau polhatri wadi hitinyapu kanan kidzeri tu di temye kechakechü Jehovah masaki a kidze kape Israel ko tsuketuo kanan kidzu rigetula uko punyuko pette donu Krüta pupo Ketshe sita sla Jehovah Dikakese zedi Mosai paran rehanunu uko Ketshe uko petteri Israel ne donu Krüta me Pfhe shiro uko za hako Reuben yenunu Zakurnu Shamoi Simen yenunu Horinyu Shaphat Judah yenunu Jephenyu Caleb Isaacar yenunu Josephnu Igal Ephraim yenunu Nunyu Hoshea Benjamin yenunu Rafunyu Palti Zebulun yenunu Sodinyu Gedril Joseph ye More Manashia Yemiri Yakazau Susinyu Gadi Den yenunu Gimalinyu Amil Asher yenunu Mikelnyu Setur Naphtali yenunu Vosinyu Nabi Ged yenunu Makinyu Jel Mosai kizerituo di temekechekese hakoha Shiro Mosai nunyu Hoshaza toke dipye Joshiatse Kanam kizerituo di Mosa uko kechekese ki po uko ki Nyeko tio negeptatie volie di tuse kizutu ratsa kochi Sidi kizre kidipo misi Mori temil hukabako meti mo tatsaba size Mori uko etamo krasi Mu uko hukaba kizu vimo mosi Chiu uko hukaba nadiko Podahutsumo mosi ketse Shuro mhal hukevi kizu mo mosi Mori sunu sini mo mosi ketse mehosuchi Tepulie sidi kizu sunu nashi ho rie sevorchi Sisa Sekis kubesi mekerü tiu. Sekimedi uko tio zin rehanunu lebo hamet ki kiki keba rehop ketso kizuko riesa. Uko e nagep nu tio Hebron nu volie musuginu anat yemeko ahimye shishaimu tamilko huba Egypt nu Zion tsekele mudze chetinye ki Hebron tsilye. Chidi uko iskol razanu vor di sununu kubesi propo bipye sipugi gulidi mekenyebu pievo uko turai simu chedesi huri sevo tetsasu zathopi skol razatsada kiklamuna Israel ko sununu kube propo bekelila uko kidzu riesemu zahidie tudi vorta Ibrigo to tesoro, kusokupu nunu kerekenye. Ibrigo to tesoro, kusopu nunu kerekenye. Putsigi tsayo, kepele vakewa kimiche. Sala Krista ze kepetadie, sede keriego kapie zuwadi, vitili ketio zetsale petuleke. Buome ze ke salamodi, ke shem hatotzanu, Tenu ke Diketse, mu uke penyo Pfhe kitsa kepele, siro zulu Kephrü, ju uje kapye mitsigi kese, siro keshe mirhila keshe, mu Kechakechü ujabi tseketyoze kepetadiego bode kesamolike. Mu uke penyo Pfhe,
uke penyo fe ubu hao tsili nuro weso tsityo ke krilamone tiedze humye uke ningulie mutigi mhapuri meta chiu ke mesaro feri uyanile siro utyo ukinu uke penyo fe dieri vizotse muti shevor kityo kelhudze ke kuri meta sidi te chulataro temye siketsako tsake salale di tenu ke dile ke tyo tsili kenza ke krilamone uke penyo fenyo gula mumye bupu pese ke tyo tsawate ki ke hupuri je ke nyoti rachu ke tsu krile dim hali ke sako petse petebye je ke semye tsiyaliro uke penyo fete jangu salidyo derim hanu sunu ki khauhuko mun haruko lushia taro su ke methote mu rasewa ke tyo penyo mu mi bu tewa ke tyo zote he kreko Khedi hakem he pusa sheri henye pele krufe bazo mum havi gotsus kepel kela ke Liezietsu ke krilamone uke penyo fe die tromota yamo punyem hatse ke soko mori pozala nye ke khinunu nye kruhi ke se mu chiri nye ke zemye ke mesamiko gisu tsabaya ke jako rakramota lelo heke mengus nye ko me pupu ke tsabu surhizota telatsole mu nye ke merapu ke bau mu tule ke tiozo sidi nye bu metsata modi pele ke leko mu sgese hele ke tako tue prapye ke zko we ke liozo Kechakechü ke nure peli di ni pugi ke krotsake. Go ke zoge ke penyope. Nke krie ki depo zasi. No tiari mene nyoi ke ze. Ti so zabu bie heko tsese, heko krosa, heko krusisa. Anipu ti so zaho naha. Nke pele miko. Nke kremiko, no jabiuko ketsuko, nchatakivi, ntejamengudi, anipu, ranyo npinuchur ketsa, tejahakohala npejiwe. Kekipu, kitzahoha, krukregumo kitzazodipu, deri, nkepele mikolawe. No hiko chikriumu, hiko dahu zoketsala. Nyonyoko, nrezefedi, krukrebaya keza, hakohala npejie. Kelakelipu, noe pusaketa, nkevurtie, ki sashirdo si. Tetsalu kehaki, chaterhirshirdo si. Temi rever bidadio idi noe pusa dari soko sopo tela mosi kekipu no soko nuri nyonyoko bu ndieze nkrpinu krukebolia keza kekilamuna noe yeko kepenyope yeko chikriu mu yeko dahu yeko ngi takelishe anipu Heko mapuri heko penju wale hoketa. Heko bu rashire nidale ke ho no sigetse ke kuose nyonyoko tsusia keza nteja halan pe jiwe. Kela kele pu noe putipe tenu. Nyonyoko bu ranyo mpinu churdi ntejie nke kriekorka. Mi pubukete u kakernopie pinuskelie ke noe sekobu riliketio noe pusa nteja ko halan pe jiwe jedo babdo haunu nyonyo nkikefe kepele mike kralerdi Kerüsuo ki hanu Mechü Tsali nyonyo kropo u bao tsunu
Rashiri nilo hotari, ubao tsununu. Nke kien tejar kradi, nke pelemye koze, tenu kerhe, tenu tseker nyobian tsegeba, hako hape tegola npe jiwe, Kekripu. No hikobu, ki dzunu tikrego prida hiche, tikreke shua, purike krigeze, Teminyoko, meti tamoro, nkepelenu, dodzili moro, soko sahepe, sike mora, kekara, vodalivi, anipu, sala, nongume jidi, jeda babada honori, nyonyoko, tenu tseker nyomo, tenu krupye, nseke seke, nosemir gulimu, tatabye, Nzayenu bagili ke kobi tsasuche. Kekriapu hiko che $, Kerüsuo, Nzapum hatogo, Neisedelie de, Mahako hapete gulan pejie, Kekriapu. No hiko nu krupye, Neisakuozo. Hiko bu, anipu, hiko nu ke zabye, nipu a Jehovah. Me dogemo, ntatagemo no suwa hiche. There is no nke kingu ke mejinu, no e jasa ke tau, nyonyoko bu. Me dosusa, lipye uke lunu, utsape kuapali ke tula no ke kruteza kasuche. Ketoke ridiri preve hiko tsape kuliate. Nke tenuri hiko tsape kumu hiko kruhivotie. Anipu hiko no vape mekesa, nteja hako Allah hiko mpejia. Shiro nipu, nyonyoko, udozefe ke vortudi, nyo, ye pastor, nke toke ridie, rofe die, kuokelie die, soko sosedi, nyonyoko, zeke zasatudi dozefe vorba. Mahako hapete golan pejiwe, ke kinipu, hiko marre, hiko doke vino numa, derin ke kingu ke mejinu no, Yekobu kada Khedi, nta vadzo keda Khedi, Yekobu yeko ke merzo keda Khedi, anipu no poti pe tegonu, Yeko tseke salamu, Yeko hake salapye, nta tanusilia keza, hako hape tegolan pe jiwe ke kripu. No yeko zebadi, Yeko tseke salasuche, Yeko zebadi, Yeko buche da babu da hanunu. Nke krie me dogo, lielie lepe suladidi. Anipu maraho tatsudaro, hiraho titomodaro, hiko buhiko tsaka salalidi, ketepu zaputsudi, kuokelia zaputsudi, anipu hiko tisozago, kyolavoke tosugunu, nzayenu tuvokelia tejabe, anipu nyonyope kepelemiko, Nzapunu ke pekro ke ba pete ko tsumukru hisu chedi hekor haligdani pu Jesu Christa za sedi ke kriapu nkinu ke kro teja saswe. Amen. Zapu tsekese pete ko pejiwe, uko puti ho hanu. Kethodie, ketherü preketse nukerle do. Jedo ugo kesedi preketu liro Filipiko die bununu Pfhe. Polha krikeni hetenya sorunu. Mune daro apresedesudo. Sala azeko ai kriemu mengu tuakazako akeniko mu atsreko niko nipununu metti tazoleje akreko
mu hare ajese ketho siziga anbu tenu hanye kruhi sasunu pusoya unye Clement mu aze matsaya keza Kerhi lese danu uza tule katakori zedi dielegevi liethonu urhetsedi akruhi pizozala Nyenu kemen neu temie kehupo buri silije Nipu penyobade Siliro uke penyofe nune kesi kele pe teki rekrketu tyo Krista Jisu nunu nyeko melu mu nyeme doko rgose bale tyo Petegazedi. Nyeko akinu sile keta, mu lile keta, chiu aginu rennelie, mu nguwa ketako, masako tsuzolie, shiro nune kepenyofu, nyeze tuoletio. Kepenyofu dietsokola, kepenyofu pejiwe. Poti ho hanu. Poti kerkrubo kabe uko associate pastor Kechakechü tsusudo mupo poti su seko washe uko kehunu ketu vizovotu bu share kepesi ketsu selie idi ketherü nyubu la share poti sesudo. Yesu Krista urhakelie keni nunese pete petosya Ukehu sutsadi nipu japutsaketyo unye mikinye vizovolie mu atso kehu we unye krie mu nipu japu tsepeja pechapetsunu unye mengudinu license hoha chasa eno vizovolie liro ABCC kitanu license ngulide eno atso liro Chagasan Baptist Church Council kitatinu license ngulie Vizovolie liro tiche kerese mesepuo missionary tsutude pukinumie nimenyo mu unyenyo fe kekrufenyo Vizovolie langloksonu nipu japutse tezunuri putiho japutse Siro Karbi Fellowship meho muchie namsainu Diekepu sedi japutse puo ABCC kitanu Khezhie zame fe pengunye lansen so ngulie uke nisedi pupesisa skemhedi atori missionary tsagatsunu pujake vimi pucha po tiche kerethinye mu petelhemodi tiche kertha missionary tsagatsa ho chile dadio po kinumie cleanly born unyenyo tenumi kenyeba korilo mu angel pue Dzekator kra dosa zame fe kenye tichini kenye di me fe se hanu Chagasan Baptist Church Council ki tsanu lansen saha ngulie unye kenye nye nipu japu katsunu unye jake vi mi tsemu unye bu puti hanu sherdi haki hatale uko je pengusa mu uko pete unye la kachari tsasnu bawe nye peshiri haki hakholi domo Unye korke li xie ugo pastor bunu ke huwe uniwe ke zhe zasi pusaki ye bie unye zhe dio
unye bu thazolie ukori keze ke nur helidi unye matho tiche hathe debo nipu japu chbo ka chokola ke penyefe thejese mu ki kruzedi nipu japu chsavo ke tekonu ke penyefe thejase di chki heli ke tio mu chutu voli ke la unye mu ni ki kru unye matho kala bete keze ka chatsali de ke tigi ka ba hikoku utige vi bavodo ke vi ha ke chupo ke sepie heko chudi ani pu heko bun Chielie zakile ke za hala Pfhe bahuri vizovolie mu ato nie kalhula ni pu heko bu tefulie mu hinia ke ja hala Pfhe we ke kini pu zgato kra ato bunu lan se sangulie de ni pu hala Pfhe ni pu kiduginu vizovolie buri lan se skulalie ke kini pu ni pu zapu ce个真的不差不没呀，过那个里还过好了，个天气变子呀，的这个人不你不zapu ce vor的，我给苦些的zapu ce vor的，我那时候呢，我也苦是，我也苦是，给这个时候他家别我也子，怕心哈来别我也子，我你不呢，我也上我也没收呢，你不太富的你不，那苦别我个子他家过谁的zapu ce vor个这个啦，别些。个肯定不，那个不地好弄给吃呀，这就给黑那个就地好弄，你说不吃了那个就不吃过，没呀过了把个里地好弄，啊你不弄我没写的弄，给这个说好表演是被你啥是接你给吃呀，第一弄他家表演给吃好不好？你不写的弄你不，也这个真弄，你说不个真弄，太不你不，没吃没接的弄，你不说不只是那个地方，可是接的给吃呀。个肯定不给这个说别，我年说个嘛，我年给农民只是接，我年你个，我现在这里苦鸟你不，面不个这只是接的给吃呀，你在家给这边给户好日子接的给吃呀，给老么那你不面不就把人家不个真的，现在这里现在你给人是毛流了，给户你不写他没亏是毛流了，个肯定不人家不个真的，这个是在这里没大一个叫第二年，这个是哪你不弄我们接的呢？我给开面个。给户好人Khruokuovilie的呢，那个不给人的呢，你不还没收呢，自己做别好鸟子的，人不嘛多好，自己还没，这都我那个对了呢，那个Khruomo那个吃他是接的给吃呀，那个你不掉呢，那个人家那个他些变子么，你给吃个时候呢，那个吃那的你不，你他家给那边Ruokuovilie么啊做，你给做拍摄给你吃接的，然后给你耶稣基督上头吃呀喂，阿门，不得不许喂。Gesù Cristo ukela ke liozanu ke nisedi ke pelemi ko pete ke lusiawe vor ke za Kechakechü tiunu khadu kerepu kerekenye ke pras khasete ka bakola ka chati badio mu khadu kerepu mu kerekenye ke pras khasete ka bako bu vorje ke za kesa mu ke pelemi ko bu ka chatsabadi ke revor ke chanu ke khoyaji ke za utse prepete ke shiawe Vorkeze nipu zadu eno kezaketu belo associate pastor nipu die se kezashato ke pelemi ko bu ke huche holari ke ze ka chatsabadi ke ze vor nipu ke rashundu tejangu preche ke se utse prepete peshisemu ke shiawe niko peje Puti se kasa kenye pejiwe. Ugo puti ho hanu mhabie nipu zdiodi seler ka ba ko ke nguni da do. Jedo ugo Dikon ko Chielie tsata. Ugo bu puti sele do.
마킹우 켈레고 associate pastor 코토부세 니부 테지스도 Kechasilida. Ti besotogi geba ke kriye hegobu. Mbejewe. Ti sonye puti petenu. Tietie vabi hegotse. Hegobu ki janu ke lukiri. Semor kesho temoha halari semor kesho. Rofuk el hulari semor kesho. No jabi hegotse siya ke zagola. Hego ke Khezhie se di mojunu vor yawe. Che do puti honu. Nki nungulie. No jabi hego tse ke tse. Hego suhar kradi. Ke Khezhie se di. Ma ke duyo bo se vor di. Ma vibunu ke nguli dewe. No jabi hago mogi sese. Sidi hago hasedi inke dilie to ke tsunu. Nza tse ke me yege le tse. Hego bu sidi ti sonye. Hego ke hunu. Hego na lubaya ke zazo. Hego nanungu ke liezo, hego ke vike kununumo, hago hapete nte jawe ke ze, hego bur kradi nte zieduje. Yen sike momie, uke vike kununukralia ke zakemhi, musidi letu ya ke za tuidi, hego bue sidamodi, di sonye, hago hapete nanue ke ze kradi, ke Khezhie ke lusedi, hego bul humenyo se ke limye tsepreje, Jisu arhaglizanu chasiawe. Amen. Zapuzhakese pete bejewe. Ogo Filipiko Neisedelie Sachü Kirenelie Sidi Butike Pasako Kapie Ogo Petaseketo Ogo Pastor Dr. Ruokuovilie Zesido. Chielie che vi pie
제 얼가스디 운일해 못하야 좌우호라 쇼피디 묘스레리 높이고 우차가소리 게메사로브비에 우베데 츠스데 웨마기보리 미치엘리엘호 게크리무 게리디에 테제차비엘리에디 게차치에 게리 제부마고 기부치에 샤크라게비 비에우즈디오 우페바데 지술리에츠 소타디 보디기조 겔리니에 게디츠레브디 보세디 게디오제 얼그라스디 운일해 못하여 우고체도 Khezhie 니부디에 얼그라스근 이브리고 투테 게르 쿠소쿠 게르 Kephrü 누스레 Kephrü 기누 니부디에 얼그라게 사선데 우고디에 자유 리로 우게 베뇨볼리케 a call to persevere. Let's see how Paul let's to say get buia. Uke penyovolike. Die how say somewhere so big at Paul to be ibrigo to kese rakratu more so big at hortatory portion chidipu rakratu more so big at zeli more so big at how zeli mutaliro Mori Paul ibrigo ki tar rokese dia how lepesu rakrali mutaliro po Ketsof kimichi bagete Diekepu gete puse how we say the great admonition Kerüsuo die kazapu Dikeme yepu idi puria ibrigo kitukese kusoku kere tepfunu me fe pengu hakiha me hosoliro Paul we kepele mekobu u kepeleunu me tibani morkesho u kepeleunu lavorli morkesho invitation po kakese ngulivi kusoku me fe sorununu serepu haki me hosoliro warning temi kerie kese menyolilo kemichibaho temi kerie kese warning po kakese ngulituo kusoku sere kenyenunu sere tepfunu me holasoliro ibrimie kepele mekobu u pelekelie ti soza Jesu Christa liepie u vietsukelie ti soza kiko teriki ko rkraka salasadi uchka salapie u kepenyo pfzeli morkesho sedi pukese mulituo Paul lesutupi brigo tsakese hakwa hame hosoliro tupie tie uko tsbaketse uko kemieke tsukropo kepelenu lu petse pivorli keta kepele ke lunu kepele mietsukelie ti soza ti che persaliro ni chumi mo keta mi sami mo keta kepele ke lunu to pedeto keta meseke tsukropo tsakese mulivi
temi hakwa Jesu Krista lipie uvietchili de kepele ke lunu ke zedi kepele mi zatonu tu de u ke penyo fu u ke kriengu ke meje dzeko ke pu murakradi unitu ya ke tse temi kropo deri ke tidze ke peta la shirdi u ko ke vivu ke tselanu Paul le sutu ke soko ke kranu ke tidze ke peta die hakwa per heli mor ke so sedi ke pelemi ko petamu chesu ke tse u ko ngulevi mo hakimiri ibrimi ko kizo shiri po u ko bu takemetili mor ke so menyoli mor ke so u ke penyo fa ke kringu ke meje rakra ke sala mor ke so sedi u ko kipusa u ko tie ko ke lunu me hosoli ro u ko ke mura zo shiri u ke pele ke lu hau ke tso ke tse Moriu ke pele ke lu hau petsu ke tse. U ke pele ke lu hau sedi ke lu ke kri u ko ze ke petsu ba ke tse hau ze ke dudi luli ken tse ke tse. Tali ken tse ke tse ke lu jorali tie u ko penyuti fu vor ba ke tse. U ko zedi ti sonye. U ko zedi ke dudi tashe ke tse. Tie tse siya ke mo hai vor tu nye. Tu mo ke tse kropo tie u ko zedi ke kufadi bada ke tse u ko so ko se chemelie ke pusse se ba hakwa hame hosuli ro unagame ke lunu zo shiri di nagame Christianity nagame ke pele hau me kuridismo kimu I ke tseri u ke tsoda levi mori tie u ke penyo fe Kephrü hau nagame me lunu nu Nagami ze ke pechedo zo mo kimu ke tse ma ha ko ha u ke tso ke tse vorli ke vi ma ke kraba Tieu ko ke lu thau me hosali ro Krista medi u ko putu ya ke tse u ko ke pele tha hau u ko Jesu Krista li pi u ko viechli di lutu ya ke tse ke lu u ko tha hau ke tso ke tse u ko tha hau skenye ke tse u ko Tahau haidi ke pele tsuzo vodi potela tsole vimo mesi ke tse uko ke tsobada ke tse haka kra uko tie hakwa ha zeke seba tie uko hako zeke seke tsa hakunu uko Christianity uko ke pele hau tie uko zeke seba ke tsa hakunu thali mo ke tashe uko menyu morsho ke tsupo tse meta kunyepo uko penyo fubu ungu meshe morsho we deri hakere hajifor ke tse U ke pele ke lu lanu tie u ke hirori kasumor sto ke tse Jesu Krista za ke tse Jesu Krista pele ke tse lanu u pu kasumor sto ke tse Diekepu nye u ko thali modali ke vi ke mi chiba ke kilamu ne tie u ko ze ke se ke tse ha ko hakere ke the church history nu mo hosa ke pele ke ri ki ko ze mo hosa li ro u ke lu u pu kasadi Krista ke pele nu lu ke tse hako ze ke me jusuli ro u ko tha hauwe hapu mozo deri u ko tie hau nu thali moda li ro hau ki ke repair ke tsunu u ko ki to si ke tse u ko ke pele ke lu hau ke mi che ti pu ne ba ke tse u ko rakrali vi Christianity ke pele Jesu Krista pele di lu ke tse hauwe ke ri ke pele po hauwe ke ri nye po ti sonye u ko ke lunu Uko ka ha ke rita sa sedi luya ka zake mi hauri uko ke lunu riba ke tse viepo ke pele ke lu hau sedi lutuoli ro uko tisonye uke lunu hatom hatsunu uke voke venu u Christianity hau zedi ke khodi luliken zuzo a mu akepelu ne khoke kridi luliken zuzo ai noe nke pelu uke pele hau sedi luketse ke lukenye luliken zeketse ibrigo tu tekere kusoku ke tefunu me hosoliro uke penyo fe penyo volike mari sugese yidi ke pele ke lu hau sethalike uke pele ke lu hau tie kawaketse viemo retorda getse la di kawaketse me liwa tu getse umye me hu getse vie hau me liwa liro ke richau va jonwa getse vie po le puse getse niko
Jisuji lawe tepfudi keme Sachü nu leli vite tepfudi Jisu lawe tepfudi keme Sachü nu leli vite mo hauli ro Jisu Krista liepie uvietsli di kepele thanu ludut ketako puba tie nomu a Jisu Krista pele di ludut ali ro nori Jisu Krista jiu lanu keme Sachü nu lele ke vimi puo lele ke vimi pfupo Paul pusugete oko Jisu Krista ginu keme Sachü haunu puo zedi luli ke vi po ki voli ke vi tepfudi voli vi keta papurla miche keto bamo kete hawe kepele mi lanu hawe privilege po kepele mi kola hau chake vi po kepele mi kola hau ngu kemeje u kepenyo fo sedi temye chakese chake sekese chake vi po kakese vie kekelamu ne Jisu jelanu kete Jisue oko sutsedi po Calvary ginu shedi rilashede Jisue po vodi po zedi lubade po oko la tetsuke seba kunye po hako ke setili daliro po tiu vorgata nye po la vordi po kepele mi ko zevodi po zebada keto tetsusunu Jisue po oko modze po tetsusunu vode mutia po pelekeli keri po zedi sunu vodo papuri oke veken halaketo bamo ke krilamu na Jisu jiu lanu Jisu jiu oko hakeli haulanu papuri oke penyo fuze ke peroketsunu oke v upiri tseketo oke hada keto papuri bamo ketala pole puseketo tepfudi vorlike Jisue muke meje baunu bade Jisue muke meje sedi oko tsutuo mupuginu oko su mulituo Jisu tie Calvary ginu puje pekru ke sedi oke puma krika me sali keda oke shoke ruko krika me sali keda ke tefu hau sedi ni pu ginu volike iketse polwe sedi oko kipu oke penyofu punyo Jisu Krista Rüsuo tsakese Calvary ginu puje pekru sedi rilashe kelie hau li kelie tui oke penye fum hozunu Rüsuo hau vi masa mulie ke satsakele ke mi tie no Jisu pele kelie a Jisu pele kelie nke luzo shiri oke penye fe ake luzo shiri lilie ke se po ngu ke meje sedi su heli keta oko Paul sedi temye ko tsaka tefu ke se nori mu ari tefu di oke penye fum hozunu vorli morsho kete oko la cha ke sepi oko tsakese chakripie oko tsakese vie Krista Jisu pelle ke liye kebu ke tole se ke we nu mo hoseli ro Israel mi ko oko ke kringu ke meji haunu oko de oko haunu lelievi ke tsa su vor oko tsomo ke klamo no putiu vor tsole mo ke tsla der putiu vor to di Jisu Krista penyo ke zunu vor di Calvary se di rilashe ke tsinu Tiepo pelekeli ke kachache Kerüsuo nu lekeli uko se ke tole se puzo uko se Israel mi ko kiri uko se tadzafu ko ke tse uko kiri sunu uko mikekra meritu ke tse muli mo ke tansu uke penyefe tie ke peleke lu haunu uko bu muli ke vi chakrasa ke peleke lu ka sapo ke lu ke vipo po uzedi lu ke tse ke lupo chakrapi uko tsasa uko Christianity ke pele hawe tishovor ke to ze puke ba rebimo tiki ze puke ba rebimo mishe ze puke ba rebimo deri tiki ze pudi uni aliro sediki zunu ke lusu utsuke tefuli ke vi mishe nu voke tse primichi aliro tieki zunu ke luki uke penyo fe kripri diezenu luli ke vi uke penyo fe chakra ke sepie uko tsasa kusuku me fe senu we reditali ke ho usheze su tezetsa setazoli ke reditali ke ho uke penyo fukinu ngukelie su reditali ke ho su tezetsa sebali ke su tezetsa seba moliro su ujinunuri rezutali ke vi mori su uterhietali ke vi kimiche bagete ukubu kepele ngukelie su
Tese tasebali nu ke tse mo ke penyo fuki nu ngu ke lia hau tse meta Jesu Christa Calvary gi nu shidi pu jese de ke ma sali ke tala pe jodi mi chiba ke tse ke lusu ba samoda ke tse salano ke pu mamie Jesu Christa ki vor ke lia tiki unidi umidze pe kruda ya ke tse uni thoda ya ke tse hapuri o ke kha ke tse ke midi o ke penyo fu hodzunu 오케 penyo fur shodia gets pette go zoshiri u to ke lunu zoshiri shigetri ngu metamu ke pelemi ke lunu hunyu ho ke lunu sokosiri ngu ya mechie Diekepu nu nyogo tepfuliche pele ke li haunu tepfuliche take courage tepfuliche michira hiche nyogo pe josa ke to bamode Jesu Christa jiu lanu peleke like nuke meje kasade munyeko tepfuliche igetse sedi polwe ke pelemiko kipu ibrigo tute sorunuri me hoseliro tute sorumu tute kere hinyaha me hoseliro ke dudi tazu ke dieko kropo oko ha mulivi Paul sutupi ibrigo tsaketse nu tute soru kusukupu nu senu mo hos ke tiki Paul pusaketse Nigo memiliezde grown up pichiliezde hichumi zorali hako sesiba get tiu mode mukusuku pengu tute pengu kusuku ke ni no hosoliro nigo chiwe mie kepeta chikelie mesete deri nigo miebu ke penyu fu dieu bo sedekeri ko se ni petala morsho bate Nieko ketsa ke meti mona nudzipie nie vatsala morsho bade. Polego kipudi nieko che pitselie zde. Nieko che pitseme tanu parlie zde. Ke pele ke lu hau nieko la ka samode. Ndundu nikinu penyo ke lie. Krista ke pele nu vor ke lie ke lu mode. Nieko haizobali ro nieko pitseli modadu. Ni pole puse ke tu kubu pitseli morsho ke tsa. Ukubu ke pele ke lu nu zosheri. La vodi possedego che possiba morì. Hasi che sunu, che pelle che sunu, o che penyo fe che krunu, che pelle che sunu vieko, rupfunu vieko, che puli morso da che pole sedi o che pusa. Mi che petaccia da che meseunu, mi bulla vordi, dieteria go sedi, io go petala morso da che mi bulla vordi che pelle che luso li teria go sedi. Nigo petala morso da gets Hichunumia petagets ujetesbe tuya. Je nigo capelle taunu, mibu nigo jetesbe tubagets tu mode. Pole sutupie, ibrigot secret. Tiogo ke lunuzo share ugo, hikets a crop of mulia v. Ugo, mibu jetesbe tubagets tu mode. Mibu tie terriego sedi capetalabagetsu modi, memili morso da gets. Che pelle che lu jorli che visti che li hausedi lugetsunu me mili morso da get ibrigo kipuba get hautie uko kiri pubazo uko bu me mili morso get sutemeta maturity of Christian knowledge Christa mitsudi luget haunu hasiunu me mili get Christa mi tsuget lu jonu Christian experience tie che pelle mitsudi luget ayu che penyu fa ukhiatorlie Oke lunu ma hai ke tsatsali Jesu peledi luto ke tsa oke lunu ma umo hai ke tsa ke seli miracle hai ke tsa ke seli anipu hai ke tsa arat sali Christian experience titie ze ke se ke tsunu oke penyu fu ke kugo ke puba ke tsa mese ke tsa oke penyu fu ke vi ke kugo me tabada ke tsa mese ke tsa mori pitsali morsu ke tsa su tsa meta maturity of Christian conduct che Krista me che loser linu me mili morso da che Krista me che loser linu haidi luya ji morso che hakwa hanu me mili zda che hakwa hanu me mi bada z che pole ibrigo kipu che nigo hakunu ha me mili morso delie nigo haidi jeri ni zkapie nigo vatsa che tanu bazo che she nigo haibadi nigo tu nigo pekawali vi Moria haibadi nigo kepele ke lu lerimo mekurimo ke tanu bade nigo memilie zde ke pole sedi kepele miko kipu ke hupuri
nu zese teke sibaya ke jamie ke Kethodie zeta hasi parli modi hichumie mibaya zo ke Kethodie kitsa piche parli modi hichumie mibaya zo ke pele ke lue progressive ke pele ke lue memieze ya ke tse vie putu pu miesive ba ke tse viemo te me ke lujari piche parya kunyeti soza tekre ditie piche vorya hakimidi ke pele ke luzo shiri memie ke lie vie riba ke tse ke pele va pu pele ke lie su putu pu de tufe putu pu miesive ba ke tse viemo deri pu gross pu memie ke tse su ba ya ke tse vie ke pele ke lu hau lu ke tsunu do pichaka po ze ke se kri hekere po vori ze ke se mu de la juda ke tse su modi po hakere ze ke se zo shiri ke pele taunu take meti ke lie Jesu Christa ke nu ke Khruomo ke lie ke krilamu no Christa me ke pele hau ropfunu ke lu rebizo modi ropfunu sikeliu ropfunu memie ke lie su kite ke lunu sedi lulie vige tse vie Kiti ke lunu sedi hulia ke javie sedi society ke vipo tselia ke tsvie sedi seye ke vipo peselia ke tsvie how me hosoliro proven seye go history no hosoliro Christamie ke pele sedi seye ke vipo peselia ke tsa how so proven pozo how proof tsa wada ke tsa vie pozo ogo history ko no ma go prayer deri me mi lie modaliro how sedi lugetunu Hakere po pirmu po sakrua bekrua de la juda ke tse slapo ibrigo kipu ke tse dia hau tie oko kiri puya ni go take metili je pitse me mi par ke lie ke pelle shiba ke tse tiu nu de oko ke lu pete o ke penyo fo ke krubu rego se ba ke tse o ke penyo fo ke lu jo nu suba ke tse messe ke tse vie Ketsa kemeti sedi tse ketsa how tse ketsa deri ketsa kemeti pichumi lazo soko unu sem halle meje ketala ke vikesho sike krilia unu se halle meje ketala ke vikesho sike krilia tieu ko kepele ke lu how sedi lu ketsa pieli di sevodi hakipo bawa ketsa ke mie ketsa ke lupunu lupa ketala Sedi halle ke tsa haunu parli ma ke tala hakke vike shuri ke dalisimo wada mo kisi ukobu uke penye fa hau sedi luke tsa uke penye fa su pomedo practice ke tsa dodge ke tsa sedi luke sha su ginu sedi u vietse unni ke tsa paria ke tsa resumi poke lunu ke miezo dodge ke tsa kra ke tsa practice kra ke tsa su professional ko paria ke tsa Oko kepele ke luzo shiri sedi lumok ta ke tse oko su memmi ke lie su bamo de ya ke tse oko ke lunuri muli vi ibrigo ku tu te kerenu lavorsene kusuku me fesenu oko ne ke puke se oko bu te ke meti se thali nu ke tse hold firm stand firm and strong ta ke meti lie mi tu po ba zo shiri ke lu to ke hupo tsovata zo shiri nyeko ke pele ke fu haunu pele ke lia hawe vawa hiche haunu take me tiliche ke tsa polwe sedi temiko kipu rennesali ro to ke sho polwe temiko ke lume hoba di punye ke tsa nyeko vilye zrele nyeko tela chuba hidache nyeko vakki depo ke sike ngutsedi nyeko pimeso situ dumu nyeko take me tigele tide nyeko chame hodi luche nyeko pimeso wale ke vikonu Christa diu ke lu zo sedi lusuche shi temata nyeko sokos te Filipiko ke polwe sedi ke pelemi ko chketefu hapo kere po vormu subu nyeko tesf la voda tesf te vita vo teza vo ke sumudi chiwe take me tili morshode Kijuno ke lue ugo to pize ke seyazo, chakaze ke seyazo. Ke luke reze ke seyazo, deri sukonu tali morsho ke tse. Tiago Christianity mo hosoliro, ke tige tse haunu, unye bada ke tse, nye ke tse. Christianity hau me hosoliro, ugo tau,
크레와다 게츠 compromise 와 게츠 루메 크라다 게츠 Christianity kepele how me hosoliro uko situation hako me hosoliro tie kepele ke luz puti doyobo vawada zori hamoli uke lunu ute gotseli da aliro ketsa temike kra tie umhalle hake hari dudamo kisi uko tie uke pele ke lunu tasme je taso dodze Jesu Christa ginu uke pele nguke liesu sedi tefudi tasme je taso dodze moliro hake repair ketsa ginu uko nya khatsri thaligen zozo jimuze di thaligen zozo taso dodze moliro uko hake reseke seke tsutiki uko 탈리를 두다서도 뭐 투게서 그서 쿠메페 디에 메페 뱅구누 밖에메 예세 괜히 부서 훈유 어떻게 태풀리지 훈유 해비에 밖에 위치리지 메페 뱅구누 부서게서 깨펠레미 깨페크로야께서 하고 카와히지 fellowship of the believers 깨펠레미 깨 워디 깨페크로게서 크리스탄모 워디 깨페크로게서 산된 예께백로께서 수 예세께서 수 모세께서 텐누미 깨백로께서 태프미크로토 깨백로께서 크리스사르 니준유미 깨백로께서 모리 하께지 크리스탄 모께서디 펠로십 깨백로께 누시바께서 하우파께서 기누 훈이 호츠께 태프세발이야 깨펠레께 루누리 타케메틸이야 데리티에 하우누 파모달리로 타츠데야께서 볼께 루누조 시리 하이께서 봉물이야 Пол по васеке деца, по ваккенюке деца, васеуке деца кецну по дзипида кецепу лонгли седа кецепу кекламоно по васеке деца кецне по кедикину бада кец по пипу제 케비에 바게서 по кезем이고 미셔너리 마토스리 루키 하키도다 кец 모리 미부 때비에 kedikinu tetsuke 크리게크리게츠누 도다 кец по кезем이고 세리 펠로십 하우바모다 그래서 뭐 부참이지 부즈지보다 그래서 대부 뭐게 디츠 그래서 바뀌니우누 때마다 보부 하우스 어레스트 저바게서 미부보디 보제케셀이야 무슨 뭐 kethodie kakaritus 무부 케펠레미 보제케세게서나 보케테푸니바 fellowship 하우바게서 뭐 분누게면수바 티오고 오케 펠레 타우누 타케메틸레게 두에 오고 fellowship 하우 메예 토르조 오고 하울란 오고 sector fellowship 고 바야 자녀크로토 fellowship 고 바야 오고 케펠레 모하우 훈유 호츠케 메티세발리게 돌라누 훈유 호츠페 비세발리게 돌라누 훈유 호 츠케 테푸비에 케펠레게 루하우누 운니우누 발리게 돌라 오고 바하고 하츠야 모하우 바모달리로 크리스타케 후 메쿠리야 Kepele mi pupuketse su pukelu mekudeya. Tie kepele kelu haunu me mieketse, takemetiketse, fellowship hau pamodaliro, kimichu, kusoku me fe sorununu serapunu, warning, bukase. Warning hau kakesu temeta kekrilamunu ubu ketou sili ketashe, utu kreu rachedi pumaro, kejoke mugo vali ketu. Rüsuo kri basamo. Kusorunuri ugo hakimi getsupo mulivi. Kekrilamuna kiezo humye ukeningulie mutigi mapuri meta jiu kamasaru feri uya nilie. Siro utuo uginu ke penyufa diuri vizot mu tishevor keto ke lu je ke kweri meta. Sidite chulata liro sokor haliketo rüsuo kri bamo. Musidite chulata liro sokor kristapie gumu gulalade ketsa polwe to be ibrigoza. Ogo ke lunuzo shiritie warning how ogo penyo seba ketsa. Ogori te chudali ke vi su bagetsa. O kreora tsudi ke pumam hato nutsuya liro deliberately sit to zo shiri tsada ketsa. Che shungu tuzo shiri retsemo da ketsa. Che shu sit tuzo shiri tu pida ketsa. Haidi tuzo voliro te chuda keto. Mu te chuda keto hawe apostasy puba. Te chuda keto hawe ukepelenu mekuda ketsu su jesse ke michiba ketsu puba. Hauliro kunyepo ukepele vawali vigetsa apostasy. Kepele ununu nanne ke kripunu vogeta
uke penyo fuba mo da ke tse Hindu mi tsuda ke tse Muslim mi tsuda ke tse ngore atheist tsuda ke tse Jesu Christa pele samo da ke tse Jesu Christa Calvary gi nungu ke meje ka ke su me liwa da ke tse ke lu puba mo hauliro kunyepo zodi timi ke lunu vorya mo apostasy hau me hoseliro reli nu timi ke luzo reli di zo vodi Christa pele ke mo ke lunu voda ke tse kunyepo tsadi lerdi se Yesu tie nan ke kribo me jide she ki Krüsuo Christa me liwa de she ke tse kunyepo vatsadi lerdi tie nkitike nu akitike nu uke hunu vorlo deri ke luzo nu tametili mo geta reli nu hau uko pennovorto Paul leso tu bi brigo ke setigi po ke michi hau zepu ke tse mikropo uke pele u salvation su pezo kawa zepu basi Puliro mikropo uke pele ke lunu me Miali modi ke lupedi luto ke tsoko zepu basi Musogoliro uko Judaizers ko Judamie Jesu Christa se Messiah uke tse pele kemo su zepu tor ke tse Jesu putor ke tse michedi temi ko pridi uke luke kri unu lavada ke tu uke pele unu metili mo ba ke tse hako nyeko kunyepo menyole mo liro haunu lerda tu ke tse je uko kipubasi ke kripo liro sedi puba ke tse ke kripo liro Christian ke pele ke lusu luto ke tse utu usapre sunuto deri uke pele ke lusu potomo ke tse lano hakere bu vor liro sunu remekrodi ke kripo nu vogeta category se address si how se vodi Israel mi ko na katola se ke nu prekesa Israel mi ko ke lutu je medze Israel mi ko ke lu me hosoliro uke penyo fu uko zetu uke penyo fu uko bu Egypt nu uko saprakele uko bu Kanan ki ke vi nu vodo di uke penyo fu uko zepar uko ze Kanan nu parli ke tsitiki uko hatanu tu ke tsitiki nyo lu tsapra tu teker senu mosae po temi krobo kilie sidi uko bu vodi renau riege tu la uko Ketshe uko bu renau riege tu la uko Ketshe ke tsitiki mosae uko kipus ke tsi nyugo metiliche Nyoko voliro miki zuki ki mibashi ketsu me hosuche. Miki luki ki mibashi ketsu me hosuche. Uko tsahuda huko vi ki mibashi ketsu me hosuche. Uko ke lupe vibamo meshi ketsu me hosuche. Nyoko voliro uko ki zunu Liezietsu Chielie ke vi tetsu vizimo meshi ketsu tetsu kruzimo meshi ketsu me hosuche. Di nyoko ke fortiki tasi hori sevorche. Putau zemeta kizu vizaliro hasiri vibaketo sununu kizu jesili ketula pue uko Ketshe ke setiki uko bu soko sa sevordi po pekenu ketze mosa uko Ketshe uko jemelie ke tolesunu tazashia ketze kelepri po gro haunutu uko kelhu uko vordi uko report ka kesoko uko jepu kesoko nu me hoseliro Nyolu tsapra tu tekere dienu me hoseliro uko Jehovah petsu sheketa mulivi uko vodi mingusdi micheda uko mingusdi kemerietsu zoketsa mekelu kuotor ketsa uko kiki midi me pennelida uko sator ketsa uko kelu lupevitor ketsa uko hakipuri uko vodi uko penneli kenza ketsa Kusukusera senu pusaketa siro yesunu Nephalim hakwa giant mi kupo ekete katola se zep soko zepuya sokori tolie uko kelu satorzo recreatorzo kuatorzo hakori toliro uko seye ketsibo kikimide uko penneli tumu ketse uko micheda kelepe mbelie uko tsili vizolie Penneli viso ke uko tuasake ketapwe sedi Israel mi ko che dere uko voketsunu ke kriwe mi chenadi uko puketsa uko krata po Pfhe di la peshese Egypt nu vodake uko tsunu vodi mi buko dukrike wa ukiri uko la peshe vodake apostasy uke pelenu nu chisheketa
uko nimodi ke chekapie mosa ke lebnyo ko pekriwa do ke tsa uke penyo fabu pu nimoda di poke ku kapie uko bhake tsa tetsu nu vasadi mosara tsa ke tsa athie ke tsa khasadi tepe terubu seyaho pekawa do uke penyo fu ko ki pu nimoda Mosamo uke penyo fu unye ke tsa ke tsa uko tsa ko pe de preker liro nguli do ni mosa uke penyo fu ki pu ke tsa uk no Egypt no ko zeparsa mo hakino ko pekawa liro Egypt mi uko se kita uke penyo fu se ki di Egypt mi ko po zepuda uko ngume jite ke tsa mosa uke penyo fu unye ke tsa zo ba de uke penyo fu pu se ke tsa o ango ke jova se do deri uko mi puribu kanan kizunu lelikenze kelepwe ledo kekrigo lelikenze ukobu hatsanu tichi hidie ruhududi kachakechese di shedado ukoni nyogobu hatsanu nu hlusherdi tekofedo ukobu hakibunuri ledi tetsuke visu ngulikenze kekrilamo no uko melunu nu redide uko melunu nu uko kepele uvawade hate depo uko zevorse getse uko ke lunu uko kepele vawade uko mi puribu lilikenze apostasy kepele nunu jisheketa po consequences su jisheketa ke lu giribi modi su phugiri kimi chiba getse Jesu Christa pele vordi kepele ke lu su vawa getse temye su ribi modi ponyulu kimi chiba getse Sekemidi mi po Jesu Christa pelle ke liye ponyo lu tajap feya ke tsa ka thole se pa ko hathie uko kipuzo ka thole se die tsaya hau mi po Jesu Christa pelle liye po ke kringu ke me jepete me thasa ke ninu ne pete ngulie ke ma sorrow fu ke kru ke ko tajangulie ke ma sorrow fam hapru ko ngulie sidi po ke pelle nu rechiketa redi relivo keta mo napuke se ke media ho kunye po zo tsidi tem yesu po kepele krideshe igetsa paria mosi deri really di timye redivode ya ketsa Israel me ko ke lume hoseliro uko vodi kanan kitse ke vingusa po tetsa ko musa me fit zumu tunyu zukru ke se tetsa ke tozole ketsa uko spite of ketsa rievo ketsa ko uko report we su puzo tunyu zumu me fit zukruza ketsa uko kube kropo zo shiri mikinye pie keredi pie vor ketsa ki Dzüvichü to ketsa uke penyo fa sedi uko tsu to ketsa sungu wada zo shiri me hulie moda ketsa unili moda ketsa unum meli moda ketsa uke penyo fa anyi ko zeli di nyoko bo hau pe vieto nyoko bo hau sedi nyoko vietsu to sakat zo shiri vodi ngusedi vodi sunu vol ho ketsa la pe shevodi Egypt mi dietsa di lu ketsa uko nikro di ukrta bo fata ketsa apostasy tioko ke lunu Jesu Christa ke kingu ke mejeme tawa ketsa tigi zego pete si ketsa unnu ke metsedi luadi rechir dilata ketsa rilada ketsa tie ke pele ke lu haunu so shiri uke penyo fa ke kriunu mu ke meji haunu no ri pe shelada ketsa porque mi cheba ketsa polwe sedi ibrimi ko kike putie uko kiri puba uko peteri tigi zeke mere ke ninu neso ko repete sedi uko vietsuade tiego ke lutau me hosake tiego ke pele ke luhau kiki mi vorzo shiketsa me hosake uko Christa ke pele nunu represemo kimu uko ke pele ke luhau uko chameje uko nye uko sasada mo kimu tietemi ke kra uko pele ke luhau kawari ukramada ketsa tibu nu vorzo ketsa Musuzo shiri, rennesuzo shiri, me hugetsa tibu no bade. Uke pele mie, uke tsakekri, uke penyo fukinu nguli ya ketsa pudi, sedi uke penyo Khezhie. Hako zi te tie modiki no vor ketsa, purime krodi tie temishida. Uko kepele ke luwe, te zahakwe, kirapu no vorga, uke penyo fukinu vor ketsa, uko soko sedi, uke penyo Khezhie amome. Redi reprovoketa reli di timike luchi shivoketa reli di padaya keta mulevi
Dile ke viu melie ka wa ka tola se ka weu nu mosazo melie ka wa so shiri mikinye zapuli le di su do kriwaya si dile ke viu melie ka wa se gestere si mo dile ke viu melie ka wa hauliro Jesu Christa sili mo to di melie ka wa so ko kiri Jesu Christa ke kringu ke meju ma thawa yele ta di lu ka chajio va ta so ko so puba ka tola se verse ha ko ibriko le sa hawe vodi Jesu Christa sili mo lio ka tsoko je puba mo deri kepele ke lu nu pawada ke tsa apuba ke tsa mpuba ke tsa krasake tie kepele ke lu ha nu represali ke vi apostasy ha tie u ko penyoti fe bazo o ko chodo ki Turkey je news ko nu muse ba kia kisokolano Turkey me ke lu mo so liro tie je Christa me kepele se de par ke tsa Asia Minor nu par ke tsa tiki Turkey me na ha ko Christian dile ke vi po je par ke tsa tetse tie Turkey me ke lu mo so liro 0.02% Christa me kepele shi ke tsa zota ke tsa Ticini po di Kephrü di Kephrü ki Americano kepele me percentage za kipu no heta ta pengu kepele me si Ticini ki ni di Kephrü ki American Christian population percentage za hesuru pengu zoda si Ticini ki ni di hesuru tiki za hepengu chudas za hepengu chuda ketu jepuba Ticini ki ni di hetenye che za hesuru za hidia suru kera ketu su puba representa che pelle nunu me kuvoda che timi che lunu hai che ba che tiogo tezete senur hakar bizokomo ogo soko seri priya che pelle che lunu no representa che zasikropo timi che lunu ngudi yasi bu zemeta o che penyo fdie me hume ngumoda che loss of appetite of God's word o che penyo fdie me ngu che su bamoda che Ketsanu unum ketsa bamoda ketsa kenyuliro loss of desire for prayer Ketsanu unni ketsa bamoda ketsa seuliro nake pukesa kepelemie fellowship kepero kepekro ketsa su uchame jeda ketsa loss of desire for fellowship with the believers diuliro utu jazerbi fuketsa milale moda ketsa selfishness Penguliro mission hatunu tenun ke zida ke mutie ke hu ka krame hosaliro missionary hatola haidi ke hu zo ke kesesele ke vi mesasele ke vi ba deri temi parle moda ke missionary to parle moda ke hu ka kra hai ke rize ke seba suruliro lack of regard for the truth ke thod diu how pesera gets how pm hapo moda gets diu le pesulie le kemeshili moda gets diu nunuri unili moda gets diu nunuri ukeri getsuri bamoda gets tenyuliro critical bitter spirit temi kengu metsa gets temi hunyu hungu metsa gets ha kepele mi ke lunu hakwe temi ukepele ke lunu nu chi shivoda gets ki reprovoda ke tiki zasi hago nguparte yasi thiego ke lunu mi pupo ke tsu ke lunu ugo kike mi basi ke hu ke lunu nagami society ke lunu thiego kike mi ke tsabu ne basi reprotali ke vi apostasy hauliro ugo ke lunu ri hau ugo gibazo ugo penyotif bazo ginu ke pelle ke lutala tsali ke vi aginu potala tsali ke vi menyo moliro thie ke pelle ke lusu je se ugo se ye haunu tu modali ke vi urna haunu tu modali ke vi ke michi hau mi jemo tie ha ugo penyoti fe baget ugo penyo fubu ugo ngume jemo shwe ke pele ke lunu no paketa u se mu ke meju insult ke su pesse ke su kren ke vie potsri ke tole se ugo kipu Mutie ke pele ke lunu no repropagata hakwe ukola thalauliro judgment Christianity no shiri judgment ba Christianity no shiri peleli di mori peleli ke mo pelem kata hakolari uke penyo fu hakoshisa kasu to ke batuzo ugo ke pele ke lunu tie judgment punishment mi je ho de
부모게다 머리 르는 넘어게다 내리 하우 팥두서겠어 우거 그렇게 사스케 개펠레게 루하우누 르프게다시 미제조겠어 시제게 루수누 미제조겠어 우거수 르크라스모르쇼 텔라누 보 투비에 이브리코츠께서 구소쿠 세레 게니누 세레 테프누 보 우고부 우고 개펠레게 루 테리기고 제 르크라게 사스누게서 보고 기푸스 데리nye keje ngulye ke ta theri ki ko rakra la sji uko kepele ke luho rakra ka sala so mo ke tsa kerdi kusuku sera pengunu phak di ke me yepo pusa salanye tepu bagata ho pejwa hije ke kragye translation no do not throw your confidence kepele ke tepu su ke huwa hije khape ke hu ke rutsa hije जिसु क्रिस्ता पहले के लिए हाउ सेदी के हुके रुत्सवा हिचे हाउ बु पुचा के दसदा हिचे थिए नोमु आ के पहले के लुनु की मिबासी उको पेतेवा मोदी सके से ये बाली लिरो उको जाखरा के विसु उके पेन्यो फकिनु मुजो तुओ के के थोलेसे उको किपुसुजो निको उके पेन्यो फ मेदो चिली के तुला मु prakasa ngule ketula sage se thazoliche ke kilamo na puti huyoshe mi po vorto ketu vorto mu menyodali lo o ke penyo fa punyo Jesu Christa vu vorzo to menyodali lo u chame jeda hike mi cheda hike mi to ke hu ke rotsidi lu da zo shiri nomu a keogo Christa ke pele nu vor ke like uko ke hu ke rotsidi u ke pele u sheze ke merengu ke li hau khapie Kephrü ke hu ke Rüsuo ke tse khake gewari unu me tsaka mo ke lu da hike u ke penyo fu tie u ko bu ke pele ke lu haunu me tiba ke tse puni pu diezenu ba ke tse puni ke tole se u ko kipu se ke tse putitu ki u ko su relazo tu ke tse u ko redikata u ke penyo fu su kunye bo vor ke tse nye po puni le lozo ke tse Yesu u ko kipu u ko bu ke peleunu se takilie tie uko ke pele ke luhau ke tsoke tse uko ke pele ke luhau me ho ka sasamor su ke tse u pette ke luti punuta ke pele me ke lujo reli hau ke tsoke tse u pette ke luti punuba election shiri election moshiri ke pele ke luhau ke tsoke tse tie uko true color ya tie mi tsu ki ke myeshi tenyu tsufu ki ke mishi ke tsu uko hiu ngupe vi mi par ke tsu tipu nuba mahakoro pakere zeke seke sutiki u Christian principles ko ke lujo ko zek hako zeke seke sutiki ke da ke tsu nunu aki ke mi ke tsu pusi no ki ke mi ke tsu pusi su nguparia u ke penyu fubu uko Krüta ke pele ke lunu tepu thali ke meti thali ke u ke penyu fu uko bu pu penyu for ke lie menguya你不这边不被这天呢 Pastor Pfhe ugola morokesho uke penyo fe die sebori ugorat segesa shiro poti ho hanu nyemeseno ke penyo fe zaputse gese pete Pfhe ugo ke hu pothalano kerle de Khedi Tsali po Chielie Mechü Tsali idi ke hubu zigile sesele do poti khabe Tsali Krüta nye zela do Tsali kukri budi mepese Se sienta che qui
Thie ABCC ke chaza shige tsala ugo ke chat hello nu ABCC la ke chat sege tse ti se sa sekele tsedio ugo ke zedi Reverend Dr. Ratsalie Vihenyo ugo Executive Director shiro ABCC Kro Department ke cricket ko sega ba ko liat thome ko shiro ba ho shiru angami me ABCC Kro ke hu ke ba ko pete pastor ko liat thoko var kradi ke se ke chatsa ke le se se dio chedo ke penyo fe die pastor kinu urut se ke se Diekepu ma ke re ko urut se ke ba ko se sedi ke penyo fe sedi ke tsale idi ko ke hu bu ji ke le tsale do pete ke se me se ke chatsa le do mo Kerüsuo ke masaka ripo Jehovah ke krie ungo ke tsenu no jopie he ko tsmu no he ko rats ke saga so lam pe jewe ke penyo fa no he ko bunu ani pu ke pele mi ke ke lu ha hanu no he ko bunu ke lu ke vi lu tumro ke sho ye ko bunu ni pu ji she ke da ke lu da sho ke tse no ye ko mi pu bo ke tse nu tse ke sa ke so lam pe jewe ani pu no ye ko bunu ri la ke ta ye ko bunu ni pu tie no ye ko bunu ke pelenu ye ko do tse pe vi sa le mo ke sho non dienu ye ko hamu no ye ko chata no ye ko tsike te fuge su go bunu ye ko mi pu bo ke tse melunu nke hu tse pu bo ke tse melunu ye ko tsike te fu su de ye ko bunu lanu ni pu te fu di asige ni metsli che lanu ni pu zoko tse zidi te fu di asige ni metsli che Kizu puti kriege reseti huano no ye ko tseke te fusuke ni tsuche ani putie ye ko ABCC ke chazati hu ye ko ABCC lari ye ko mejeme loya we no ye ko krotho ke jahoha sidi ni pun za putsvor tie tsoge solam pe jewe ke penyo fe no jopie here ko Executive Director, here ko Reverend Dr. Ratsuli Tsuche, ko liet tomon te jabu bache, ko sidi nipu ye angami me te jatse pe nipa krasache, jopi nipu department ke simi ko peti tsuche, anipu liet toliet tsuche agaza, zaulanu nipu, ma kuonu mori ma punu unun agaza peti ko mogi, Thekha Tsali ye angami mieti buki ke hu ke krüge pette ko mo Thekha Tsali no jopie pastors me ko lieto me ko Dikon me ko pette tse jopie ye angami me ke hu me ke pele me pette tse ke litli anipu Jehovah ke kriengu ke me jeno no he ko mozuno Rüsuo ke tola lerke ligim hidi no he ko Rüsuo le de he ko Rüsuo le di no japi he ko ke tsolam pe jewe anipu no die pomakere die ke sukerle he ko buno rokra ke samor ke sho die ke vi ke kraisevor he ko tsoge sokola ke teje kapen tsoyowe Anipu he ko krotho ho habunun mozunu lele ke sesliche no he ko zedi he ko bunu anipu tien ke pele me tsidil hu savo ke tokunu no he ko mi pu ke ze Khruokuovilie ke sasake le tsije he ko ke teje kapen tsidi ma pette kola nipu he ko kelhu ka ke saben tsmu he ko tyoke prapette kono Ropfu bunu he ko tsike te fusa he ko nu he ko melu no nipu he ko Mechü Tsali he ko chata he ko Kephrü hize to ke le tsije di he ko kelu kapie nke ko jenon pelesdi ke la ke li nipu jisu zanu chasue amen